Tizano my plenty brain. Meti makodanche. Oh. Now make I will say yes, stream me live on so our Facebook. Cause search for Ahenkan 93.3 FM no a capital letters. Now bo will be whom in my bidra for fefe. Leave your comments, na share, now will be so and benefit. Free will be, now will be so free will be, na catch and say, oh, don't taban jumedino, a breno, a song, and untino, on any door for, formal radio no, until 93.3 Ahenkan FM baako pe na womuntie sa odoju medie yi na ebema awade aso na mampana twe ni mu nso aye den na timi aye awade ajide bi o na makama se akwankwa yenie oh ajide bi o na makama se eneno enam se bisanyum kakra bi eka yedwumedie yi hunti no eye bebo ntentem so se de be yebenya bre na yetimidia kodwumedie ni nyina so kama na eneno me wo dickness ba ko pe ewa ha say ai Pentecost dickness ba ko pe sanso na me wo counselor 1 Ahenkan counselor ba ko pe ai me wo no so ewo fidua mu ha yeguso anso twen Mr. AB na me fa kunya iso na me chia Mrs. Welbeck ekoyie ma Mr. Mensa boko why Amanio, baby, you did to cry another Amanio. I went to a mama Danny so slow. Minion intimidity, Pimpimo. Minam Sazana, so meaning baby, I make war. Mananti, as me no baby, I make war. Nasenyamia wame na mikotongo ni mwa Bobo na miye Akwankwa na mikano senia Akwankwa na miye nudenia Bobo na yemise mekuma kromo Bobo sena matu ketetu Yo, any men say no meko studio B na makoma mabedwa for akwaba me ba cho me mama kwaba edeba don't tabai ejumedi so ya we are there atwede da ho some nka ne sanso a sa ba so ne hallelujah Ishran Kenya me ai counselor so yere ho ye die oh nyame adom se ne me pene na sa pepe na eko last week he said ye usi jeje ho fa ye no me remfi ye madwen ho a me se ne die me bisa ho because so jeje ho pa anti wifi me jidi se ko yi Mrs. and so mama nso ko ono kwa de ne kwan wewa ono de na topan wo ho no hwa ho no hwa nti me so okohwe okosa na topan wo ho e na oba ye nti na koyi ama mama se mama akwa aba o ye nia metuma ko don change na want me minyanta banka metizano ma yo eneno fast forward no counselor me pese wo besan akasa fa onda ne ho kakra bia nsa na ye de yen bisa nyomo no egudwam okay mama ncheti for ayenya mepe ya said ya fe na wotwe na ko asa betu enyi nipa na ne nya ne se ne epe no na wotwe muzu aye adwuma
Oma no madwen yo mo se egu awade no woboa ya ma obonefo ne kwan awade de mu ode sa no nko ane ehu nhira sa itino menka ne se bema ewo onu ni nhira ode wuram ena oba so wo ni nhira ode wuram nti se wonim sa de we ya mpese me kire so aware ne mu ode good na se na wo ka no onda no eye Odo Ntaban eye dating arena isi ano da no se na ye chirichiri mu no ye tu asi ho na ye de ho asi ho ye di dwumadi na se eye obi wo ho a unyaya baiwa bi twam na ni gine ho pa opeso ka bibi e kire no yes ena baba bi nso wo ho ono nso enye enchese anwofa bibia wo ho na wonya obi mpo enka nkire ne se sister I love you. Because ayete ene nsem ayete free memma ne man na ho no eya na ahometi enti ye na yakobenkrum yadwene ho ahwe obi adaagye obi a de kakra eba ni semu se na daagye enti se ye provide opportunity ye bie kwan ato ho se obi asade we bi enye se bi a na no awu ai enye se obi a medin mama na ze wa na no awu da bi Ano monyum. Ano monyum. Very ekuno menka ne sa edu ye bra o ye bra na se very ekun o ye ababaawa na wonso tibia se ma kunya no se obefre yes we no be ye mpede me be so ahwe me be di ba akumienu bi madwane da bi ye ni wo mo because e ya sudia ye ni nyame akwa apam a ye tu ye hu asi wo se ye hwe ama na ye yie yes eti for se mu tie background pa e ma na tu omu asi wo se ne yensu ye tu ye hu asi wo no eti se wo frɛ se ade a wodi hu be hyem no e de ye ko wie se ne obo ade ne pe enye se mi beti dabi eno de ene ehu saa enti ye honhom ne honam ni na no ya bene ye ho se ye de ehu wura saa de nim enti nka fene nko eye next year nya this year mum nka fene nko wie no ne nya oba baako bema baako a yese nam Odo Ntaban sunti se nipa kuo we akom ho abom so okunu ene oyere yakoma so ade baako pa no enti se tiefo etie a opportunity no ebeba enche bia enyoma gusu gu akwam enche bia ye be bia tum ene ye so po ba akokọ a wode fa wode ni na agu o no ba ema no so mfrɛ no mo so mfom de ni na angu o pebema tenten o pebema o yesi enti yehwem na se wo ni wei no ehia na ebekɔ ebeyi amamoa ne ya hye anamontuo na se ene ye tuufo ne ye de wo fa ha ye bɔ mpa ma ne ye wo kyena kɔnchi enti se wonim se saade we eye wo fɛ na opese wodi wo hu wura mu a enche abedwafo emmɔ mo ho mmere no masiesie mo ho yie enti onim ana ben na bɔ pɛ mesrɛ wo frɛ na bia na wakɔ nipa no ne first person a sa akonya we ebekɔ ama wo enti na nini na onda ni na de pese ananse kakra anwumre betumi akafa ho no se ye mo opportunity akonya kese se bra na ye nina yemfa awade ne mpena twentitie nim se ne ye ya iguso a ekoye ana ye die wawade nim no yenso yemfa santitie ni bi emfa mam na kakra wosu duru wa wani ankotan me na maka bi o se wonim se o ba betete bra na pa ba bitina Chemko. se wonim se ababa wa no me be fa wakosi no parking a bra me pa enye yi first day na wo be hyase na no wan komodidiem kura be ye pie se wontumi ento agani ni so cause ya boa ye ho pa ye de ho asi na me kan hunhum ne hunama fam ni na no ye na ekopem se ne obo ade ni trim po ebebem enti anwumre ma me akwanya na kakra metumi aka no yo wetiefo counselor ano ato counselor yeda se enchiremu na counselor edi aba no enti yensa nka hwe bi ementi no abrante ababawa boaboa ho ne bere no ebenya aso we no enya topabu asem
we no nya ha na abeka say ukoto ade was toy was say ukoso na hu say ye papa say be ukoto ayon wo fia ye mfa ma se fa ko fie ko use we say eye adwuma ansa na odi aba enti yesrem we ne de ye ade a eho tse e na ye enye mi bedi bia ko be ma se wo hwe na se wo ye mi ayifo ni bia mi bedi bia ko ni bia mesre wo chechere wo sho aba osre ho na dwumadi we de onka na make I will say yes stream live on Facebook go search for Ahenkan 93.3 FM no capital letters na bra ho be share me pacho oba wa na wa share na wa comment na ye read ya bodi na ama bibia aye kama etiefo ebrason se wutie Ahenkan Odo Ntaban ya ene na asida piesie na menimi kwi nyina ne Ahenkan FM nyina ye de emma mo se da ne da munya daje ene bre na mutie ye ne akwanya no aba amamo woda nchen woda wato panchen woda fo nchen ene na enche bia homatofo no mi bebia tumum frɛ na bisa nyoma ede a eda wakoma so gidi se wodofo ti a enwumre yi eniema be sorry bisa sa nyom no efama wodofo na wabisa wie no waka asem de bi nso ede a kire wodofo Ahenkan FM de ye kɔ baabia ya gye baabia ti baabia wodofo wo bia no se wo frɛ na woka obetse amantokwa mpo ne wo ho a me se enwumre ya na Odo Ntaban so bibia ebesiesie ama bibia ye kama ewara against any bewo baby against any bewo against any bewo na washa see edi asasa with them come on Ade. Make sure don't break it down. Check it out, yo. And I go love you even though they hate you. My mommy don't even see you now. I love check it out, yo. Them say you do me like you. I don't know what to knock do. I be your Scooby Doo sugar. Them say you do me like you. I don't know what to knock do. I be your Scooby Doo. Odo Ntaban yo. Against any bewo. Against any bewo ampa me se Bible kra ne kan wo se die nyame wo se waka bomu no mani pa biara entete entem enu nti ena nwumi nso kan wo se against any bewu bibie ntimi ntetim one wo dontem de biara da ensi Odo Ntaban ya bai ensi da me se se bufo wo hokra wakoma ebeto wo yam ahomatrofo no eye 0201 94485 0554 820910 jumedie we ye de be 20 minutes 25 minutes per any di sa juma we 0201 94485 0554 820910 ofra obeka sem de ache wodofo na wia wabisa enyom de edi amano Odo Ntaban aje me se frɛ na ka bibi kire wato pa wate ye twen I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I pray for you. Oh, in my heart today, surprise.
permanent place for you. That's why my heart is a beat like do do. Cause now you are true, so I am fair, no fair. Mr. Danso, Shawana. Hey, Mr. Danso, yete wonka ache nana wenchi yechia ufri Odo Ntaban jumedie so kwa me Pablo me jidi se munyina motie. See, I may not give the world to you, but I'll give you what I have. Oh baby, oh, you are my Ofra enchiano eye Odo Ntaban na wajeme so say me too akome donche obetimi kwa kase me too akoma topa ho. Hello. Hey, what's up, radio? Oh, cool darling. Odo Ntaban. Oh, I see me be too accommodate on chance paka. I know she rough. Maybe big time. No. Coming award winning. Oh, Eradin Shraso. Amen. Break for my brother to do so I'm sure no one councillors in the area. I'm sure Omunina Bushanin in answer. Amen. We jam with some program and I Nyamin Shao. Sound. The Philip Gospel, I don't know, coming across the show. It's German, or don't and some corner or start to gospel and get different. But I appreciate come. That's it. We are waiting in here. Pray, mommy, real quick. Oh, Nyamin Shao, so Kwame Pablo Bako Pe. 0201944485 0554820910 0554820910. Hello. Odo Ntaban. Ajay. Where Nana guy? Nana, bisanyo ma adofwe. Nana oni nyumbi a baby sama adofo. Emma. Nana ne ka asem de bi che odofo e wotie. Yo Nana, yeah, that's it. Pass so freba jubedi eso. 0201944485 0554820910 0554820910 unso betimi afre na wabadwumadi no eso na na se ne okache ne dofo ne se fie gugu ade no se dampa su yi emfifreti ya na ete ho enu nti no bra Banana ne ho odin o ye proud listener pa o kwa 8 years o she ojina na so rough. Hello. Odo Ntaban. Me too akomidanche. Me ba cho udin any baby of free. Eframe akwa amkata for dankwanta. Yo Mr. Akwa dankwanta ka bibi cha odofo e. You see go in range no. Omrana wo twen no yo enwum be na wo bisa ma no me momo ai akoko be bon e maria chimiseni
Ayo. anyone. Yo, yeah, that's say, ye pa, Mr. Aqua, so free by Jumedi. Yes, bye. Baby, I get ready. 0201944485 0554820910 usubetimi afre na webisa nyom ede amawo dafo watopa fresese ya 0201944485 0554820910 Adam refie mejimen ade de unni odo da na beka so odo enye de. Hello Odo Ntaban. Oh, me too akome don chen. Wo de odo ya woda mantide bia odo so de bia sa. Maybe I told you any baby I'll free. Oda bangalo, me pacho. Can't some dead chair or do you why no what's you? Which is donko. Papa baby outside that. Ah, Papa B. Na enyom be na wo bisa ma no. But the mommy sang over them. Ah, wo bisa no. Oh. And over no. Odomre fie ye winim so ate odo de oda wonchen dada enti aka se wan kasa wunyame anu akwadu no ebeba na wabehia nyame aprepare waduru no na ama atopa no aso enu enti muntie nyum ye na mufanye gimani ye da se mufre ba gimedi so Adam refie mejimen ade. Hello, oh, kose 0201944485 0554820910 o franchiane ye Odo Ntaban na wajemezeze me too akome don chen. Hello, oh, why ni kose Hello. Odo Ntaban. Me ba cho mente woni ni ye. Na wodi any baby a ufrefi. MP3 ufrefi. Abo yo. Me pa cho kasem debi che odofo e wotie o. Ti kan wotie o ebi asem ne kura wonka bi nkire ne da nti fa kwanya we so na fa kan woda wonchen na wonte na awia wa bisa nwoma ka ho na mo de nwom no nso asepe mo ho pacho ma oni so kakra ma me Bajo se oni netina se akwapem se ewia se be say oh hallelujah yo enyom ben ena wo bisa edi amano Odomre fie na yo ene na odomre fie DJ Fish eno a to aso ye da say se ofre ba jumedi so
0201944485 0554-820-910. Ye wonipa bebre wo hɔ a kwa afi be ye miense ni won ka asem de nkyere ne dɔfo da emma no mamu mama ema ne nko amfre won so frɛ na ka bibi de kyere wo dɔfo na ekena pɛ watoka e de ama wo. Hello. 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 Hey, Pacho wo. Ubutu so asan frɛ why. Say I'm not baby ya. What I hey. Osu me a baby. Hello. No. Odo Ntaban. Yo, Nana yeti o. Yo, Nana yati ye bebo ama ododo. Ye da se Nana. Na se we abrantie na untimi ndi wo yire mane hu nsisi ne ho so oba untimi ndi ukunu ma hu nsisi ne ho so a Nana ama yate ase say age is just a number. Nana ekwe 80 years was open menyama di ama ajay power continue baby amama enuntina atwimi nunam me pese me che wo say yenye honam baako me no mpe ene me tache hima for enwo bro ni eto baby man te won kana. Hello. Odo Ntaban. Ntima come don check. Pacho di any baby out free. Tola ni wenchi tola me pacho kan sem de kire wodofo e unim bibi meti o minim yenti a unya course bebre ni e asujafo na 30 ho power asujafo no bia free asujafo unya course bebre wo de ya ase program no mo ye program o Alex no so a no be 4 lines na I'm not for that start to be a friend, but I'm going to do also be a friend. Oh, I'm afraid. Oh, friends, what's a new grass in that? Now, madam, who said a suja phonity? Now, where is Sujani? It is just a new suja phone quantity because I want your Sujani know it's me afraid, and as our phone to tipa. So far, more friend na omo ya wafu. Nti ka bibi cha odofo ne ngo. Maybe for your mami o. Ono yim bibia kama mami sidana. Yo. Nti enyo be na obisa ama no. Oni mawura ma nyom na ye fen konkom na maye. Konkom na maye. Yeah. Konkom na maye de na odo. Papa. Yo, ye bebo ama why na konkom na my dey ase dey ase mbi she usi. Nana was there okada. Nana kra wo ko 80 years so pe menyama di. Na eja abranti o se eyi younger adult to se pe konkom na my. Ai say was so ye guy, so ye guy won imranti brema na odi anyi. Na konkom na my anadwi de you. Ye bebo ama why nti wodofu se wo tie wa konkom na my ye di asem wo ho. Nti onye ni homework yi. Yo, yeah, that's it. Yo, yeah, that's it. So forever Jumedi, so bye. Aha, Nana wenchi udi ene gu kwa so no. Ade. Ade. Nano.
Hello. Odo Ntaban. Me pacho di any baby out free. Mr. Hannah Anamase. Me pacho ka bibi chire wato pen woti you. Pacho kofi den. Kofi abochi. Kofi abochi aya die bisanyoma no. Papa B, yada say so freba jumedie eso. Mr. Kofi abochi we so wa ya die wa hye na mane ho aye fe. Mr. Abochi tie nwum ye. Ade. Aha. Odo diedo. Come on. Ade. Hello. Odo Ntaban yo. Me ba cho di any baby out free. Bra Kwame Achimswedru me pa cho ho ye de. Yo, me pa cho kan bibi che odofo oti o. Obune mi ni atola. Wanchi ofe o kan no. Si konkom no maye. Konkom no maye no e kan sem bebre o. E kan sem bebre na mi ni atola on peso be kan asem. Ba we de me masem. E kan sem bebre. Ya da mate program am dia be de. Boa wale for boa tijafo ye si kwan so say be wale. Boa yen bebre ye hia ne be bi film ye de be kwa aware. Okay. Mo program am dia be de. Nyame hira mo. Yo. Ye da se. Nyame enhira won so bra kwa me. Ye da se so freba jumedi so. Ene na DJ Fish. Papa enso de atoa so konkom na ma ye tole konkom. Aje. Oh, basa enyum ne munsem no kama pa. Aha. Esa peso kasampa. Adie wani se. Osini chiasi. Yo etiefo yentimi emfafrefo bia ebiem ye de bisadwom no aba na wieye enu nti no ye ba na ya beto aso. Na me kwaswa kai wo say Odo Ntaban jumedie e wa Ahenkan 93.3 FM so e na wasungusu a wotie eno yense mre mesa koma bedwa for counselor ya metiefuo no kwan ene akwanya ama wo mo akire wo mo do akire wo mo kunonom ne wo mo yerenom counselor Mrs. Counselor Tio. Send a tief what the kayan, sa pepe penamis, me diddle ni mo pepe. Also, come na mayana. David, Anosh, David, as a pobia any ho, on what Buziaphobia and Tammy Seminiano, and Rebecca say, no one me one, Debbie. We are much old prana, David, and a cum na my on one me one, David, and I just am cum no way. As an Kumajina gate in National Base Riska. And when Finuna
Ono ana me wa. Asemo. Enye easy. Iti mama nchia mama party so. Na you know men kan say senior men can say and me pay the right choice of words. Good. Say why am in film padi dey. Na say obi ka say we ase be ko na wie yon. Ene ye dey be till death do us apart. Sir, it you know my men can just say me don pa. Na I appreciate her so much. The oyema me can emofra no. You know the way me pay tweka no. A wo mo ho adaje no. Nyame nhira no. Onye ne kese. Na wo miem ne ntasa ne mbra. Amen. Amen. Ani. Mama Pat. Dickness. Dickness that it you say ho e dey o free by enche. Ebeda nyame ase so de enen nso ache yen. Mesa achi atiefuo nyina. Maso bu afiti da me ba ha no mo. Oh. Sankrofo etie nyasem ketwa. Nyame nhira obi bia o tie ahenkan. Tembi obeso na fidie de ato ahenkan no nyame mfamfie ba ko nka ne mfie. Amen. Mama yedwumedi a yedi enso aba. Ema kutukuman ni aboabu man nyina. Amen. Amen. Amechi ame sofo Henry Kobransafo. Nyame nhira any Pentecost asafu menyina emu dickness elders ni dickness is nyina mido kwa kuyima papa bi mido set so we makuma mu cheese we de nya tofini bia mido dodro ampa ema dos enso hwehwe mu ena afa me se wo de enemme be menna mabusua nyina ni so ne awo yeye me do why me do papa uni me nchen ya me hu se bibi afi me ho tabri ni do nyina so mo anu ye ntia ewo kasa phone so edasi so wa hye manunya mo ma nyina mi na mi jati efuo nyina mi tese me wanwa krofotie pa o krofotie papa ben shira nso nka nyame so won otie nyina nso na efamu aba nokre na ya ye nua be ma ko fante one ne yere adwamina erei opodo die papa sabre mi se ne nsada no so denden di omutie yen baby omu wo bia nyame ma ntonsu pangu omu doso amen omu donyi from amen komti sesefo mechia obia amen me baba ako wari December on the 4th misre nyame se omani kunu enye be ma obedo no na mini so odo ne dada ondo no mpa nka o ma se obeware no mami jili yiri anakwa atin nyame onhira wate no ma ukun ndo muso amen ejeti efo nyina se nyame nsa so mbo bibiara ho ban amen mama aka asem ni nyina nti na asem ne kora no me de na nka meka ni nyina waje ni nyina afa waka ni nyina nti bibia ni ho ebiem nti na ene no yen topic for the day no the use of mobile phones wo ya wadie mu ye mpena mu mobile phone di yenya nti ene ye behwe the positive and the negative aspect of mobile phone usage wo ya wadie mu ene ye relationship emu eno nti no ansa na meko studio B no me so me do ye wo tie me papa di nyame nhira manka kora bibi beye me ai nyame nhira wate entina na uche me yesenka menka enso ase ye me kaka entina na uche ene Manchester akomni nchiru Manchester enti odo ye we Mixia o ye pa wate me do pa me do
Mene wodo no abo ziki. Ai ziki papa. Counselor, the use of mobile phones. And what can some no? Yeah, some more. Sir. You know, whatever. I'm fancy when I'm in course. I fast forward. Good. Mamenes, the use of mobile phones. Yes. Mamen sha see kan na sanyo mase no na ebini ho. Na me busa me ho se me hu wayi na sema me busa me ho ne se na kwan ben na se senia mama ti he ya eye ne dofo enso wo baabi na enkita hodie no na etisen. Question ba kwa me busa me ho pa metena se dwene ho pa rather so sabi ni bi ode amanipa nipa na se ye nya sunsun so pa o because se papa yi wo hoi na mama wa hei kwan ben so se imponye se mi chia no na mom ebia wa hu abusuani bi mpo ena nka opese wo frɛ ne ka se wo na mi hu unua ba wo krum ana mi hia unua ba ma ba ku krum na bia wo to ade kye me ke kwan ben na ye befa so a sankra we betumi adu papa no ho but nyame nchaade ise mobile phones aba yes ise ama na me minim ne enti e frɛ ne se ahomatrofo minim se bae ni ise entro na edi o because enkomo a ye di wo ye phone so no ne ho ha ne ho hra ni nti no ene e frɛ na ahomatrofo oh mama serious me dia papa se twi word ne mo be me asesa ne dia kan kasa ne dia me de me mpene so itinka ye ma ne sen me dia mpenfo santena se na me nyanya word ma no ne mom ye nhwe ene ya ware mu ne me pene se ana sa de ba ko a me hu mobile phone so ana se mobile phone e wa wade mu si ye use phone me se ade ba ko ne se eboa ma nkitahudi a edimu emu pi ehye nkuran ene ba wade mu se ye ka se mobile phone a e wa wade mu a aboa bebre me first example na me di kan mae no yes me first example se ubeti ni panumpo enka na wakoma ato yam awade mu no saade we nimu a ha dwene pa entide bia me ka kire me wife se odi entokwa ne ye sen kura ya ko asisen saada na no pardon because my friends na obe frifia wa frifie obeduru so a mesa afre eti saad odi mienu de o finfini de e bia na me busa bibi ana me yes na mom se anopa de se nwumre de no matter how entokwa na si me sere no odi onfa na bufo ni na nka se me hoye anu no I am okay eti mobile phone e free saade na me de share me ho se no matter what se me frɛ ne de me de me ka se mobile phone e moa me e won kita hodie mu a na me boa ma 2 se ebia save a lot of cost e wa wade enim no mobile phone save a lot of cost adentina me kasa se mprempreminya tenenka ebia nka mama be free have for car be miensa ansa na waduru ho na so se no se 10 cedi na se mama eto 10 cedi credit si egu phone so a minim se enkomo no ebe koso ma ochina mpo ebi beka emo yes odi bia hye fridge mu enti mi hu ni se mobile phone e wawade mu ne die me se esunsunsun so a ede aba no eboa papa yes because se enkanya nu a enkam anamo obetu no ho ka no be bro se ono ankasa e free ha eduru ho na mamensanko saa wesu se ka se mobile phone e wawade mu a yes mobile phone e wawade mu a advantage ba ko a me ayama me e wawade mu e na mama ye kan no ama me ntumi ntwantro enti na me mpese na we ka se ahomatrofo dabi because ade ba ko a ehu ni se uni ba bia nipa no ogina mama e bia na me gida wachi pa yes uni ba bia ogina anwumre metike ma me ba me monipa ni din na ebi so no wotie mi na ni tirebu no fo mete
ono di kanfo ka na membet na akiri ena me huni ni padindi ompene ho asem me pena asem pa di oba di no si baby e osi e no me huni se nye na gudi bia no da bi onye ni pa ese nke ho na nke ese osi wafum kwan to osi no so me aw my di na ma ka no tu na ka na koi ti me bedru fie pe na mfa afun na me frɛ no ma me net say me to nka ache na wen osimo fie one am say I'll get back to you ti ma yesa wochina me da sem na hye fridge mo wochina mom na ma frɛ no na fe ma kyerɛ no atade a wo hye eni bag ahoro ekuta na ba de se otie me dia ene me gusu ka bag ahoro ekuta no eti ade ba ko me de me kan ni na say mo aboa me ama sa entrobia anase because me ni bebie nipa ni gina se be ofre enti se me tutu nyoma se na me ye rough na wo gina akire ha na kwaku na awen o me ni obi gina bangalo enti ama madam like am I very careful and I careful na me no it means boa me se eyampo se nyampo me ka minim se me ho atome minim because minim yenwano ma asema enya asem no obetumi di ama ebia na wani kire sa bangalo ho but unya nu ho ena wafrew ena so wo bangalo me ka ebia ho no wani kire wo but esan se wan ka se wo bangalo ana wo gina ha idie asem ni betumi ay different etiefo me de sanwoma miensa we amama da me ho so I save a lot of course. Ena sebio amami nkita hudie ewa wadie mu isa na adwuma semu ntino aboa me yie papa na minim se bia mama ka se bia na se nka menko the other side no minim se bia okay so me pese wo de beto okay mama fa eno so ntoa so se ne me ka se aboa me mama me die aboa me mama da me ho so wo awadie mu no me hu efidia edintrosin mobile phone mi hu bi da se ne me kan ya ni opposite na me kan no obi ma me o take care me so me take care wasi wo ha me hu wasi form echo ni 20 minutes me frewa o si u fie at the end of the day senka me koso na nka me busebusa ne nsema ko be se me hu no na ba bi owo no gusu wo ho enti at the end of the day se na make us me wotrim papa baby ma we e say saade ni na free me trim saade na ayira obebusa ho say ade na say brain ni me ntem aye basa because me pewasem eti de wo ye bia me fe na ba bia make us mama kan ye ho de unni de me kura de mwa ho de unni agrokura me hu sa kura da good eti the negative aspect ba konso ne say mobile phone abe replace sabi o so ye bema eno abe replace oba no eno ye oba so a eno abe replace bema ade ba ko anen me person say me ka we kwa na man ka bibia bi wa eye me de ma me kana me nka ne yie pa na tie phone tie me yes eti mi busa mo say enkenu ni ho a na wo ne wo yere anya asem a enka wo be den say opon adwuma no obedru fia na se nyoma bi tochima impo enyoma bibia mpo tochima ba akumienu ode adwane abesi o made awie ma me hwe news wabusa no question ba akumienu o ma o answer ba akumienu a no afa phone no asi oba na de ya me ya ne se obechi phone na se ode phone ne beto no ana bia bibi nti enya de papa bi Facebook ne ti se pictures eni ti se Debbie and what be replace the value and answer nyoma ne pay wawade mu no wa mobile phone no abeji sa nyoma na boso e wawade anim oni attention ma sebe okoye na obae no onu su ko ba bi onu so ba simple wan ko ba bi mpo a obae no the report about the children if you were the ne see wako wabasa attention kakra wo de be man no afedie sebe mama etumi dua to the extent say enam mpo
ono ne ho sane na no afa phone no unhu ba bia obekọ sabe I don't know. These are some of the things me they be American I've gone through that and I've seen it at a point in to kwani sia be corner busa question is it me when is it no pe and I ade as say eboa and no pe na be save day no because and to call ho but at a point in time it do baby na me who say no you find say sad we enni ho eti say anadwo say nye me buy sisi amaka che wife say edru onim say time say me sorry ti me did that na ene de wunya nkoi yes it is a call be eba around that time na oya is suspicious though yes adwuma na wo ye unim time obi be frem but ensi it me I have given myself say me nya refia eyeme ne me ma ene me yire see I don't want anything say nkomo no do say nkomo no enye do create something out of it nya bibi free sad ni na eya na eya ya say u feel say nka wo ne oba ne be di nkomo na obekọ no odi ni phone na bia ba akọ hwe na ye more na ye eni achinwi na wig ehun nyoma na wo hwe ni phone so awu pe bibie free ni ho na ba akọ hwe na be ma yi hwe che say ade bi ehun hia on feel cry concert bi na che say wo ni phone so na wo person ka wo ti ni trim po bi on kan bibi na hu se wo so wo ye be ma na oba enti sade we die me die enu titrim eguawade pa because yenim say ye man ye nwa no man de attention de omo de first class enti se o ma bibi be hye wo sisia me se ni obi sorry free mpasoa ade okofa na info the ref so no oba na da wo se obebọ ni mpo se wa sorry ana se wo da so tinkwam dabi was sorry first thing no afa phone and I ask myself dabi o ne say phone hu hia se oba no to the ade nkoa sika be nkoa na eba sa na dwumu na free dabi it means want to nyoma yi it is say etiefo otiemi a se mobile phone o ma ho adaji ana se o ma ho kwan a eba be the first wife instead of the first wife na wakowa so o ma ho kwan a eba be the first husband instead of ya kan ne pa ni na awie but ni nyoma bone na na se ne other side no se aware asin bibia eti we otumi ne pre so entokwa na no pre no enye se bia eye ukotie story ne kura emfa kwam oba ndi phone be hwe no ase no sometimes me to en semni bi ba wanim na wudi nkomo na ubu say na say ayede na afede ofa phone no be man phone a bibia ni a say unim say okwa ha oye busy ayede na ofa phone na ose no the no hu ne ba wie no o kana sema cancellor ma men kan sem bi and fear yeti de bia wa fa ne phone and the phone ko that means say that ade no ha no enti e ba so sentokwa ne ba so sa oni hwi obeye say so o se no na for some days and after onim say asem ye den e be ka no se ni wi a na wadwen aba no so yes because ebu say homework kra na mo frande aba na boa ne mpo na mo frande nya no phone and noa the whole day utumi kwa adwuma mu no say oh come on the mobile phone there my menace, it is causing more harm than good. A hard dream of late because say obi betumi ene can WhatsApp groups ni nyom obi betumi de bibia to so a onye aware maami abefa na edinsem papa ya befa na edinsem ena eba na maami na ade ba konso a me hunu o mobile phones no say the use no say you are very careful they be in December. Why? Because some messages so your bear open me kuma family kun phone be ma de bia ma family phone any say ya friend pressure hypertension ya mo kan ho asemi obenya bia wu kwa yes because me yire eda ho a ufa enhame mama wati ase say adwuma sei na me yire enti hu message a anase wo fa na hu se ni se ya nyabotrema me
I uku ma twempena but tie me ma twempena no ma be kire wa nsem ni naase na me kire wo ni naase wi abehu ba bia message ebi okra no nipa kro no dia forward wo yes eti se to I think when it started bibi sa bai and I started me say I wo de me pa na cho ma twempena wa chi me nemo omma me just a minute na me kire na de bi and I took her through the process and later she be me wi enso me ma na kwanya fre nipa no se nipa no no ye sebe no ho abo no ho se na wo fre no no ntumi nka se me mpra no no de be ho wan de na enso no so eso no a but later I was able to do and then make sure say ya settle issue no amicably. Since then me ma catch and say so no pen na kuma yare de ya ene and I've made sure say me so we could do fear mobile phone is out. Until say bia call na ba na bia ohu se nkomo no ba bia ye di nkomo ne fa no we dey your official and I say bibisa then she yes because I don't want me say because of sa mobile phone mama me kai emribi na odini madam fu baako wa ware tini kun ena odini birthday ena me de madam fu yire ebeye me status me amese me penefno me obusa me say na madam fu no odini dia omisu mi di mi dia ode because oyobire yes oyobire etudi enka onu bi opa kan se enka dia we hye ne keke na ade ne picture obire picture abaye o status no no ni kumbe ba kwan se wudi ya onfa wonye and it was understandable at a point in time okasa ya up and down na me fa phone na me friend am ka say madam wudi enye status ene be guma ware ewu ehwa no she kept quiet when we say no asem na me pese me ka kire no enye phone asem o enye status ni ebeguma yes ma anyade messages ma testing message ma panacho but na me pese me mani hu bibi say no enye status no hu ye no ana obi birthday na me wish no no ene ebeguma ware ye o awade no hu hia me sister sa ko achi bio dwendwen emma sa de we meye dabi but at the end of the day eye me na makoso se mama ana ma mfa nipa kro na ankoye status a menya sure se nkentokwa bia bisi eti se wan konya omo beti ase amaw na se wo de mobile phone when the baba house no na phone ai waware na ye mobile phone ai eti me de besi a na mama so abem yo counselor yeda say ye pa etiefo Odo Ntaban Jumedie and our sungu so wutie Ahenkan 93.3 FM so no you stream live on Facebook go search for Ahenkan 93.3 FM no capital letters na kwhwe yen wo leave your comments aya na wa share na obi nso a benefit na afi mame hi wo ho na me hu sampa wugina so na me ready na won so no hu say yakan wo comment e dey amount ama message for bio mobile phone ho asem de ye ka adaje bebo yen waye ne ho odonfo kumfo efa baabi oboa yen efa baabi ono anso edi yewu na ne nyina mu ni se ubema wani ada ho na ubehu kwan a ubefa so a uyusi no afa sanse save ya yekunu mo baabi ye ma wo baabi ni ayi eno a ne di akagiremu eno a na boa yen enti no ni fa baabi no eboa pa be fa baabi ne nso no na medical aka me branso di ka aka hawa mobile phone dey brain microphone enam sumpomo obi aware bebre awale agu na sensei minka ayiko network kro obe frɛ obi gina onche kra na afa no switch off enso na wundum yes ufon ye obi be frɛ yes busy number busy so make us na won sakora won fanka phone no se baby ayedu no abeka ye ho enti ni ya ye be ya ne se ya ware foi ye be ma ye ni ada ho ni ye hu kwan ya ye be fa so a ye be ma mobile phone no
abedi yemienu no entem ene sen ebi mu nim phone mu to the sense say na bibia ba tracking oba wal fo wo ho bia wukun wo baabi ana oni nkra na wo the same ekuro na mu wunnim no otrake wo course you could dia wale sem bi me ko be ma ne fie me ne oba ne kasa na me ko be ma ne ho am se papa ensa ma de to yire ne so no enya no kore ma pebra sedi wo yire na ne awokeka no se vu gu na nim ase o se hye me ye teacher ni o me nim ni ameka me tracking the course o pa me yi numbers ni bi a kire wo na me se ne bo amena nso to ho ene na bo amena enso to ho na me de me hu ni se ne awo ye no o pese ekum bi na ukum ohu sister ye share ye na chese eyi ni mfa babia enso be me ya ye na adwen se o pe bibia hu Yes. nti bonsam so mo anya bibi no so aye dai ehu ti mesre tiefo mobile phone eye papa the same mobile phone so betimi adi ewu ankasa enti anu ani se ye ni beda ho se ne medical kan ni ehu kwan a ye be fa so a ye be yisi no afa obi wo ho a ope so obi so ni phone mu obi so mpe so obi be so ni phone mu enti sa ni pe mi enu se motena se era me do pa me pe wasem mi bibia betimi do nsa aka ba esa madwuma mi yenti emfa wonsa enka mi phone ena mpanifo nso kura aka se bosomo a ono beta no kirew na chiwade enti se wo ye oba na wukun ana wodofo etimi a kirew se ompese wodo nsa beka ni phone na minia kadie pa na wo kwa akohwehwe ewo so se phone na ebele a ofa na ade na ade ama no baby owo no ntimi mfa nkoma na oba obehu ne miss call wo so obe frɛ back ene oni miss call na asɛm a nti hu hia ma se nipa na mo hu se ompe no wonso wasi obusa woni oga chenchina chene ane yere no chenchina ne mpana no enti no wo tumi wo ni phone so da bi eye cell phone enti so no be ma wakwanya se me yere ana me ho kani wo kwan se me phone e fra utimi fa me boss ofa madwuma mu Mr. and Mrs. Apia nya me nhira mo ba bia mo wo bia yeti omuka na meti omuka mu papa na drive papa ni phone belly pe na maame no e faaye o se me pa cho mi kun driving ti be 30 minutes time one wo be kasa manage na sama me kan mi kuma mi se irade ma me be ma obema me kwan a mi nso ni phone e be meti mi afa manage papa owie papa ne sa da na se me da se omu wo sa de no ti mi ware hyemu se sa na se papa ne nso maame ne nso phone ya papa ne nso betimi aye den afa enti se mu fa sa de we nhye mo ho a me sretie fu a etie ya na dwi se mobile phone edum yen ono akro ya anso osan kum yen enti no mun hyehyɛ ma udofo ni hu ana ma partner no enhu se my dear utimi fa me phone who access to me phone my dear uni access se ubefa me phone enfa won sanka me phone ebi wo ha reason ya na eye so say me please ni bia na eso okọ night wa anko nsuo to kakra no betene ni nam oba ye no na oja ni phone to wawie nso okọ shawa na ni phone ni first na ni commander akọ baby eso okọ duty no oni ho e na ofrofra ya no ba ne fa ye se anadwo sa abre ni de be ma ne mpana na e frɛ
to ofa yen so kasa akukuduro so no so fa phone ni ma wuku na mene no enkasa no so odwale no so ba ka kire ne se on frɛ me oba na ni bo number no so a no de ne nsa gu ni ti se ne ire na kunu ana osi ade na osi a ene obo mpa na mekwa na ebeje so no anye so me commander na efrɛ ye no to nsa sa wate oba no warning no oba no nso ye kratwefuo nti no wantie enti sasem wei na be ma yi kɔ na nyame amfa fie na nadwuma bona obi bro for si me and you who lose da wo kɔ ya na se na wo baaye enti mesre me nuanom ma odo ede batem bia nyema edi asumdue beba odo ni mu no eno na ye nhwehwe nti se wo kun phone wo ho enkonkofa save obi kura ho ni makenkan otimi fa no de ni kun ni ho no nya kwai kakra bia no afa no de akomo obi obetimi akenkan se je kan kire me na me nhwe one more third person abewura ayima behu wo kun nyemem eni kwan se nke banisa enti mesre phone eboa yem pa banka me pese ne bua na eboa ya ni momu no entena ensin ne seye na eseya ware dodo na egu aware dodo na mesre papa enti se ye de sa de ne hye ho ansa na obehu be man sa wo mpe se obefa wo phone na ka kire no utimi kire mu kire no na ote ase a ulele o se chinchina china on te ase na obeya hu kwan a wo befa so a wo bekura wo nyema afa na menyini nso se save se oba warefo de wo betimi adi boni nsamoni bi wo wo phone so ye de yesika na save ya na ye de kura yekunum nti bia usika num ni ade na bia wo mpese obehu a fine ba menyini se boni kwan bi so se wo mpena bi be fra na so bi be send o messages bi na akofa problem aba aware mu nti phone na yehu ni saa no efa baabi eye mi se phone yi ni ho a nka mebre pa nka mebre sanse nye tem bia mi mfi krom ha se mi ndu ho no na fie jadu onu nso mfi ho embufu wangu ayimu medu na fie jadu eso nyame adom ukoje baako a no wasese se etwa 2 months na amawo se etwa 3 months na amawo reservoir ni aka no phone ebe ya dwuma amamu mienu nyina na tambia mu hu se mutimpobo mu hu se wewo ekire nti mesre se mumma ne boa ebo aware ani momu no enye kese ensin ni gu a egu aware no medase jo mama yenso yedase meni metiefo yenyina yedase ewon sempa a woni counselor makache yetiefo mobile phone abefo ahomatrofo said the counselor kan ni din ni kura nya ne de ahomatrofo ho asem ne ye kan ne se ne din na nkasa kura no a describe ade no enu nti no so betimi afre na so de wadwenkyere aba woni wodofo wo ho opani se obefa wo phone na hwiehwie mu amiemia ahu nsem 0201944485 0554820910 0554820910 phone kita ewa wadie mu edi ninya ana eye ni ye edie ben na yenye se awafo aye de bebo yen hu ban afi sa mobile phone obi timi mia phone na ne refi kura se wo ye aduane e ma na busua edi obi timi mia phone fra no pa kopi menwume obekọ no na ne ma ya hye na wotwe mienu na egu ho no wa park gu ho phone nti onya daji mpo obi phone kuro ya na nkofo hwe so a wo mo pese wo mo de phone so aware no nka ono so ni kunu esese wo ye bi because wakohwe bi wo ho eye hello oh kose
0201944485 0554820910. Hello. Odo Ntaban. Yo, Nana, yeti yo. Mobile so as a moka. Bema, and what? Then you find me, yeah, Utukura. Now, you can say we use over. I don't know. I don't want to say them. Then you Mukurano. Over the now to say, and the oil for or not so I have you. No, now take a bank. Some over so to one. It will bank if you for my acquaintance. It's also a good bottom of the one. That's what I'm going to go for. Kaya, nanso, odunfo, idi America. Yo, Nana, yeda se ye pa se ofre ediba jumedi eso. Anyway, futu sem awode amaye. 0201944485 0554820910. Hello. Hello. Odo Ntaban. Yo, me pacho wudi any baby awo free. Yo, sister Dinah yeti yo. About you, no more can say, was it all the four while to me, funny, to find the four to me, so even I be being serious, I want to me, and I said, I said, walk one or one son or bench in our own to me, Yo, mama, ebe you are no miniaba. Auntie Dinah. Near how no wabusa, why are they? And none make her say, Ashasino, and Sana Mubeshiano. Munka, no moon who say, Ube Timia funny phone, and I won't mean fa, or pay, and I on pay. Mama Pacho, or Fairful, being yes, so big and so hello. Hello. Odo Ntaban. Me Pacho would be any baby out free. But your friend saying, Edu, yo, free. Yo, me Pacho, my ain't see why you in mobile phone, you sue a wa DNA and penetrium. First and foremost, message if we can from find them to going time. Program to Ah, Mr. Abi. Okay. By 5 minutes. Okay. My main tramagging Kakra or mobile phone and near our room. Okay. Mobile phone will go our resting here, more the cost more the case. But my idea is a tanker. A month our real more a cost. Because I was never beginner the Pukuna really did ya. I had the easiest catheter. Breaking a catcher and food. We won't have a whole batch of paracetamol. And as the Junico is one, we really see a deal with someone for like an uncle family. Let's say, thank you, the best reason. But if people must be mobile phone to the sense that young just woman, you know, mobile phone also. I don't know, a private asset. And I have a pick of phone. That yes, or big phone, then you so you and I say, Ukuno. You get every right there, Ubefa Ukuno, and I say, Ubefa, Demu, Opa phone, okay, hello, Manipakuna with the other end, and the owner of the phone. And she hello, Mepacho, Mira, or a baby, or ya, or the proper. Manipakuna with the any partner or friend or not. It is still the information of the past information in the other person or the memo. I think that is the best way out. As I say, they use the phone. Okay. Then yet because of health of the people, the UDA and answer me crew a or back into the phone more than a man or more that problem never.
say your phone video, I think that education. Yo, me pacho you, Mr. B. Yeah, that say ye pa say wa friend na o de wadwen chere aba 0201944485 0554820910. Hello. Hello. Odo Ntaban. It's Papa. Me pacho udi ni baby a free. But you tell me Akosia free. Yo, this I could see it you. Aha. Never Joe. Independence on control say and funny for. On control, not say very now say. Yo. Over more to about voice trial, not episode Yo. Mama, ono so che na dwen sa enti no eme se woni baako ne se na akoto se woni obaji na ho sister yin so se we de won kan kire wo se memfa ne phone na emum ukofa ne yo ba na oba ne mum asase edidi watem mum a wo ye yire no na oba ne mum didi watem wo hwan nie because be ma na nka no kora nkire ne se waware enti eno so eno na nya wo asem ntu ukofa kora ye den ena me di ka kan se mum aboa e be boa wale no enumum eno sunsen se ebegu aware no enti no wuhu ye no emfa brebre ama amane ma enti memfa odo memfa oba miss call no obehu te so ofre baka obefre eni kwan so ofra ono anasema eho de nya wasem na mom so wakma okwan dia ene wuni haw ti nipa kro ne ufa na nipa kro ne yiye wa no amana so ate mira me pa cha u phone freye me fa ye no oba na didi matem ene se cha pa no de ma wo so be ma nipa na fra wa pa ucho wo omo asema. Hello. Odo Ntaban. Me pa cho na sama mane so nsevi Wa badada on yo yeti na mane so nsevi on sevi na wo fa nurse na branch no we na wonche me pa cho ni enra papa fo mienu bi di nkomo ba ko ka che ba ko se hwe me de asnafo se eyifo prayers ni din and or this save ni girlfriends a number me tika ni mesre ya na me peso mu behu se nkomo mu di no maso wo ho na ba ko se hwe me de alphabet na se ebia keyua ni ayi o se hwe jejeje no enu na adwe beti abaso ma wonya oba bia o ye ayi a obefre so peso ohun nti se bia my case ana say ya wa save ni sa meme mbekun yen hello Odo Ntaban Echo komendo nje me ba cho din ni baby a free pacho me de Kwame yo Kwame Pablo David yo me pa cho yeti o no program dia mo ya ma me nko a o na me spend that challenge me want the same thing over je di say me point aguma bia na say me ya lipstick in the phone to ho me ko gale me ba no me say after me na wa funny out after back ono a frɛ back me na me catch odi wa u phone no me phone no ana odi onu ni phone oyi number no call no ni phone so de frɛ e go ha no depend no man no o share ye ni chama mama anya yi no man kata alete ije ta me kwa duma no for audio different friends and phone no dia friend no de me line oni mi ta mi ba odi me line fra me ba me gunti no man kata de ni phone after back hwe woman omo fe frame edi so ame so me ne ye travel so customer de bre omo fe frame ame mi ye djuma ba ye nyina nye bi enso la so ye me customer ba ko kra o ye ya ma ne se sta o di me o di onu na ti
menya call na me ye no onim za ne sister o obaje call na ye ne sister eti no e ma no ade na wo minim se oye eye ododudu o se eye timode o se denye o se jam je no eye mi ya se me ko ba bi me ndu tie nche ma friend line is on tie program no ma friend no pa so wada bia ko pia de na catch no catch no pa de wo ma ne ho de pia ntopa ntokwa se ya wo fon ma tene se me no iduma no ye no ka so me se juma so na ye yo ha me ta ka no bia friend me se ni me fa no e wa na dwunu mu o ye drive ni daddy so ni pa no o ya ri o se onyimo e na ko wu me sorry e ja ho na mako e je se wo tuma meye so na ni tie eni amamo ami tu ono de on take sapra ko ko ba ya na ntokwa daddy say wa ko ge ho akwete no me da ma system ma ya na mo ha me temi ni fie oh e wo Facebook nti ya ubetimi ayi wo Facebook na wa hwe e fa so yo ye da se wo frɛ ba dwumadi eso mama ye kan bi ni o saa asɛm wei saa time na mobile phone my by landline ena my sister mama mpacho wo asɛm we de hello Odo Ntaban me pacho di any baby au free yo sister Hannah na ma sim pacho yeti o mobile phone ni awade mobile phone dia asoma mo kan dia ya no kuro ba asoma mo kan wa ho omo sela nti dia mo kan na ti mobile phone no mi akata mi kata ko mi fio mi si watam mobile phone a wo behia wo fredi phone to kula wankata wo ye ni ni an kula wo fredi no tanka no eti mobile phone de nka mi hu yi wo kun mobile phone da ho e belia mane na wo ko hu a ana abaka sai bi be yo enti se mobile phone da ho na bele ni wa mfa tasem bi eni wo debi enti mobile phone de egwa wale ankata yo mami yeda se ye pa ene wadwenche a wonso wode aba mama na wo ka bibi Mr. Ebi ye ma wakwa aba o papa na ye se obeware my sister no e no ma ye ba akra ne fie ne papa ni ho na ye twe pen ne paper na ye kosa saa ubewie no na numbers ni nyina omo de bill ne ba numbers a ofre ni nyina wo ho ye nti baabi ye wo wana na wo ya frɛ ni yesu ye adwuma mu ebi wo ho ti nipa ne fra he na wo okun na wan kan chama wo kun afrɛ me didi matem no course be 10 no from no se bra asem sinam se de asem no se na sa yi no yesu kotua bill na ayi a wo ye nyina course wo ye nyina e wo so enti papa ne nso faaye no e na o frefre back onya daje freba me se wa anware ni besi nne manka bibi ya ye me sister se papa ni nya abotre ena wan koye saa de na enka saa se mo nke nya emba enka emba nti mesre se enka mimi famu dia enka ne papa ya phone ye ma ye no ena enka enye ma ya ware na mom nye ne bad side ebegu aware no yes no crap Joe mama Mr. Ebi wabɛ die na fakakra ka ho na ne edadwa sono no timo se ha nipa bebre obi kura timi ko hu yi obi wedding a waye wo Facebook ohwe ka wana ne kun de share na wohwe ne de a wo se ada na talk a wa we share me chese enye phone nko ba ko ete se modern gadgets electronics ye use no e create problems
aware mu bebree but omo problem pa no ye nua ma no because say ye nipa 100 esi ho na say ma 50 mema 50 ni ye percentage of enkrofo a ye inquisitive ewo almost part e phone so a out of mema 50 no benya 10 no emu 5 emu 5 no they just flip it say omo hwe bibi wo so keke 5 no the jealous type now omo de obi ne yire kasa we yi asekora or problem but ubenya ema 45 omu nyina no either say ne why na adwen say ufifi fun ni ohun saman yo so ohun saman yo enti on pese obekwa ko ohun saman no onko fefe ni kunu phone enye se wo mpewu na emo saman na wo pese wo behu ni nti ana onko fefe na enye sa ari anka mega se ma ni nyina obi abekwa fefe ahwe ne koso which is not the best because ye won crofo bebre ho a senior oni wo mo edel o business partners bi wo ha se oni ne kasa na se obi we chira one take care obeke se boyfriend and na girlfriend because of say ne oni ni pako no etienti your classmates bi wo ha se ne ni wo mu edi agro anyway no mu say no so many people in the classmate or children needing sweetie darling anyway no mu I be home from the day omu school no for the past 10 years nimpo no ohun ni pako ne da enti so wakwa ko hun ni saa oye den oye mbehyew yes enye the best say we ra na say ukunu betwempna ane de enye kura but see kan no kura na say nipa no o twemprampo de anka ye the best say wa hu than say ubehu because una also ye hwan uhu oye mbehyew oye mhye wo be react o reaction nso no bia na ankoye na awukonya abotere ko bisa say ra na brand ye me hu say ene wa fro 4 ene wa fro 5 yi ede na e koso da bi bia na wakwa ko overreact then one till later another ubehu na dia wareja ya ba enye bibia say mobile phone just a gadget and as device keke entino like senior na America no ye won niam bi wo ha just say mobile phone akasa na ethics I dey use mobile phone eni ukwan so fro bi more than 2 times e won ni phone so fro bi one na one pick ya it simple means bi ana baby a phone one or meho so ubet me afraid for the second time but already 2 times no one pick ya 3 things either say baby or one ontimi ne won kasa ana say oye bibi a oni baby a phone one ana say on person no be kasa at that time no enti so ba no be hu me score na senior madam o kan no o person ofre a o be frɛ back obi timi frɛ obi a ma ne ba chekra eden ewu sister say bla we me frɛ na on pick e o hye ne mpra ho me frɛ na ko si se ne mpra no be ka se pick phone na nso enye de bia na no eden no hye ne mpra ho se me wa hai obi betimi afrɛ me business but me pese mu beti business na asienti no bia me pick ana say me wo enti me pick me pon me frɛ ni pa kono back eno na say wo say o frɛ me mama pick ya o disable ade na me ye no any one of the ethics are mobile phone so ebi ni American say o pick pe manipa no what the other end no ehun say nye nipa na o frɛ no ana one ne kasa no enti anka ukru ni oyire phone de no problem of it say ye frɛ ukru phone man obefa but o pick ye na hello no wa manipa no other end ne say enye ya aboache ne mo ne yire na me kasa yi ana say enye ya rose ni kru ni oba frɛ back ana so betimi de nkra na jamia nipa ne person odi beja wa odi beja wo and I think say ebe more peaceful abefie ho my brand here ba kubi muso say na madam o ka no say ni kru mistake no da no ja ni phone ho and ye
numbers no near betro. Why a befro your mistake? That's our voice, your bar voice. But any na wow. A bass or backra, wow, how BP. Walk of depression. Oh, Jenny, who like a whole lot. And a man's emotionally, no, we are weak. A better house is here. Bearman so the funny. Oh. Baby. There may be what I can't by nature and a son and your couple boy, ma'am. Sir. Oh, and the we any day, Yamino boy, we are saying, sir. Son or boy, because near maybe or ha. Obey who any news. Seen your bed reacted to it. I deal with it. A boo cry and be a bearman on your way. That is it. Obi Naniji bearman who wouldn't pass a bearman over here and I saw a girlfriend. And when you're a number into a best started. So many messages near the because a bearman and castle didn't phone you cry way. Oh, name the said lady in passion impo. Na a year quackum. Obeka bearman beka so. Minimum hosh oba owa. A year den on your number. It to be an air no crack. So onimu hoshi. And the minion me abaya ye boa fui. Intimesre. Sanka phone would dear. Ye nya botre pa na nkatem bia ya mane bua ese bua no aye adwuma nkanu momu ye pa sense ne ebe sei aware ani momu no eno die minyi ni se ebe bua jo mama ye da se ye pa afi etiefo bebre na bedwafo aka megidi se wa fa bi de ato kotokuom se wo ye owarefo se wo won pena twemu na wo kwa aware mu se be ma ne wote na woni wo twempena no se obe meware hu na wo take sa advantage na da bia be ma na adwumam kura ne secretary no akobo na sum na megai na one ne wo ho kurom kura no akogu nanim ase poto o ye driver station kura no akogu nanim ase akoye ye no na oba ne masem uwie na wasan beda na chi on warew. Enti free your mind. Now focus on what they are ye. Be man the phone jai chili di say ampa say ye wo dia obeba fi said in same bebre eba. Mama, your question for the day no. Me say come here say me nim say me use Ghana say me use e bibifu. I say ma no aware mu na ya na said ye sifa serve ye kunu no mu no. Aya na approach na bi nye kra. And then mama mienu ewa ha counselor ne Mr. Ebi wa ha na ye maame nso ewa ha sei obi wo wa je chance ne kro be fa 7 ni kun no tie and die chance first chance na ehu no aha wire ye green aha wire ye blue ni ayi ofa ya no de agum any approach ne kra se de obe fre ni kun obi wo kra ne ba no be soma no wo ka che papa se aduane aye ready obi nso kra wo ani kun fre adwuma ba ya aduane ne sigare ho kona kofa. Mama, yankwa ne sen. Asem de wa busabi. Na service. Ensa tiani nyina anye pe. Debi. Dan ya yetitim. Ebi mu ti self contain mu. Obi ti chamber and home mu. Obi ti single room mu. Enu ma ukwan sa serve ti single room mu ntino. Be ma wetimi aha single room na ode wutimu no. Enfo buo ema no ama anamo onu nso ehu ne ho se ade ne mfofo mema no serve onka ho ana ena edi kaka se ade a wo no wan kasa ma ade ne nsum obo sa ade no value ade na ekuta wo na wo hwe so eyie na tembia nso wani wo ho se ade no wo be maintain ni se na ese eye pepepe obebiala wasi aware kwanso se be mani ni dining hall table woni dem ma enu nje se serve mani ni di form ana pe bucket bi butu no na fe na aduane si to ma ne se ondi mimi anom ma serve ye mu bi pre ni yeso pri bebre so a pedifo etie fo mani mu awota me pamu chow be man so te sen otimi samu ni mfifre etimi di sika eba be ye wo ho ade ne de wo hin no ono so ne hima ne
Inti adie na wo ye ama na hu se ono nso ye ohen ana ono nso ye bema na odu ni mfofuom na ni mfofo kasa ono nso nya kukuduro ma ne ho atete ni bi no ono nso aka bi oba anya table a wukun bedidi so enye emema omo aye dining table nko na ese omudidi table so carpenter fo kwa ebi wo ho enne rubber ayi plastic ones enye na ye di namodwa ya chi 10 cedis ni ade nyina awom na oba bia o tie mi anwumire yi enfa ntu ni kotodwam se pewukun chance a obedidim enye special pe basket ene basket ebu ni ane bo wo fom nyina awom ne pewukun napkins a obeyusi ukofie bi mu a areho kapa be ma no na efie onyina obi anu ma no timi posi efie na nkure so ema obi owuramu kura mpo no ba ono so timi fa de sensuo no mini aba onso awale na ya na meka ne fa ba bi se ya na emme kompanifo ne asolifo ne ade asofo no ne ade so fa ba bi ne ana ye ka ho ube kwa asoli bi mu kura no na marriage ayi wo mun counselors ayi wo mun ko bi nikum sa ni pay edi anim de na wo fa aware ho a obi wale a obe kire ne se ni nyema se ni na ese wunya ansa na wakwa aware nya dressing kwa efie nyema ne nso ka ho enti me pa wo chew enne plastic bowls aba ebi efa ma esi wo mpa wa hwe ni abeka se eye ayi iti mesre sa wo tisika atade a save wukun bedidi ma eme ha okra na enu nso wo to no de bona tenase ni bi e wa aware mu be me bi ko baabi timidi na danfo achi ombekọ ni girlfriend na danfo girlfriend fie se ne ebeto ne pon no save o ma he kura ma wa tenase din se mi ka se no na danfo no nso one ne ye pepepem se obi nse da amru obi so esa omo ejuma kro fa mo enti no na danfo sa no atimi akofo ba e ma wa ye ne sa no no a save wa wale oba tifie ni apegalon bia butu adani nchem edi na duane esiso ya pebo nkruwa ene liquid soap ya ton sen 1 cedi wom 2 cedis wom entu to sa liquid soap 2 cedis ya ene be ma fie ho ekomasi e ma mum ye hwe bibi yo ni ya soro ye so obi di edro ji obi edro ni ba bia o edro ni wo yankasa ye ho edro na wo yankasa ye ho entu okohu no be fie na ne ra ho ene no no so beti esim ene wa na akra no ba kwedi oba ni fe na 30 minutes ene e be serve ni so ohin a hulele onu so ayo ohin ni bi enti me pamu chomini anom ma mutie ye tiri mu poni ya adwi nyina nti ye tete ha ne se enka ware biara ebe koto otin awe timi wa kami bia emmem nti nyema ebe ma ware na tumpon no enu na ye hwe ne enimu nyina ato adwen na ya ye no na aye yie pepepe amaye ti mesre oba padi a wukun didim wukun atre wukun napkin liquid soap toothpick obi kura wie na wakache ne ba fa kire wo wa ayi akutu adua ni bibre no fa nyini sim toothpick ya ton sen aba mesremu emema yo bi omani ade ye omofe nti ade kakra bia wo be ya ma be ma no ema no ka hu na ni ka hu tembia hu kura na ni ye no wachi yo chi ye nuanu mu mema kakra na save omo de omo abo omo to mpada ade ye fe nya omofe no kakra bi dodo no mema dodo na ade ye omofe pa
ena na no na me ka say wo se upade afi be ma ho wo de opa chane handkerchief onu be che o GTP yes onu be che o GTP nti nsa kọ ena nsa ba nti mesre yama mema ni hu sa save enye mpa so nko ana omo ye mema o na obi si fie ho no hu na epon a wato huku a onu so ne kon adro se me so me wale bi asemasi ni aye ni sei ebi kura save aduane no kura de ma na enam nim enso sani a odi aduane no esisi ato ne pon no odi kura ho hu se enam nim na ni beba no hu so ni je na odi adi aduane na wie anwumre maye ne ese moye tembia na asomdwe wo efie obabu nso o ya oba abrowo ni tim se bia wa hu se ni ku twempana nti onu nso be treat ni bad mini awa na ha hu o pam ne kra o pam no ene entity fo ma entity fo no so gina ohunu se o be stop ni sisi ya iti mesre pam chow uma yendi yekunum eni owo madidiem kwa ye faso a ye to omopon no uku chance hu ba chima pe sesa no obi sena na mamines wukan chance molovia chance ya na hu awai obi oti fufuo ni bi na odi atale babia awai no se be ma na medidi ntam ento time obeba na sa ni otetale ho no eyi na dabi aka etu aka wenim tinya cancer na ade ma wukui enya cancer na ade ma no ye wo ma ni bi nso wo ho a se boa ode fufuo ni tumu no oba mpesi enu ano de gum onu amu enu ano de gum me pam chew ena ye wo food warmers nketu ani ade wanu amu ukun okwa adwuma omaye bia munni micro ayi amude behiti wodi egu wo mamu fine wakata so wodi akosi wo still na bi wa wodi beguma ebetimi ama no ekipu wo mo na ama obeba na still eshi iti misrawo onya dondo no enya nko na wo bo wo fie ho na se savia ho kire wo ho mpa mabre kakra na be ma ne betena se no onhu se na ho kire nyina mu no owani gem mesre pamucho momo yen krokro mema no oba bi wo ho a onikun enso sa nyema mi kike nyina watobi atotom wine glass ni ayi nyina la nyame ya adum sabonsam ya adum o na ku Patrick Oto ne dam sekim won na mane papa nti mesre moma yenhwe mema no kwaya ye faso eserve omu obema bu a wo serve ni ya me sister ebe ye yi so ne ko be do abonten aduane obie ni ho de bia me ka se matrons serve no ye papa na be ye din so beti age ni ku tembi aduane isu enye te se aduane odi sisi table so no service enye de hu aduane nani kra keka wo kon be do se wudi nti woni hwan a wudi aduane na ekwa akwaje no oboa emema nso ayi ba ko yetimi de to mema ayi aduane ti me ka na me ka sa sense so se yemu ma ne fa yempa aduane nua yenya abadwuma enso ya petua ye ho abadwuma by force ya enkwan se fridge ma from Monday up to Friday abadwuma for ne asema emoba ya anyi nsisi ho a edi ahokere ebeba enu mponu da kubi ona apontem na ba be ye fresh ema no nondi no hu se emre ne wo ho a be ya yedai ama no akwadro ne ebia gya ye be so bi akoport no yusu so be bojam nti da bi obe ye froye fiti juada
kosi ayi efiada no aya hye fridge mu ene na benku nso na ehuna ma Mr Morris benku guy name baako no no de man anopa anwumire me pa show yense san ye diet ni mu kakra ye ma imbalance kakra ti be ma so be serve be ma ofie die ehia papa yi damas jo mama yenso ye da se ye papa no mwa ha die mo makoye meme ye ne sen ya na mope na obi a wonimu ye no oka aka ma obi nya bibi kakra e de afim okay but as mama kanina nti de me de ka ho ane say me anase what I know and de mesua ne say ade ba ko a ye de identify oba ene be ma titiriu e aduane no a even in our setting baby etete yen se ne yenyi ye ni ese be ma de ye sei oba de ni de ejade nso se be nyam ampani ebo ejade ye nim se aduane no a ene ye no ejale iti ade ni titiriu ni na even before be wara aware mu mpo no de de ehye won so and dance won ho eye waduane no a yes iti se nyame aye wadom na wo bom paye nyame tie osufre na dia wo twemu a ana wo besia ana mi bie puno a mi tuche e de ma wo no e say wo aka mo rani mienu abom e na ade ahyo dem refem na ade ahyo motuom se men ko ho menye meyen so a menye niye na mi busa me ho se sa ade ya tumi de identify man na no wo ni say yen identify o say that is my problem adia ye de bom ma abaso no e say wo wa free sa ade no ho esi anase na wi aka chense yen sa mo abaso o sa ade no eti dan me kan se mi kire eye mama part say unim se me ne me namfofo ba se me nu nkwa na wo ho a chense ama me didim no ma me hu mbuza ne se na me ne me namfofo ba nso a chense ban e na obeyi yes why because oye baako e na me hu sada no baako tu bebia ase oba oni ni kun e wode ma dross atete nko an wo hye wo kwa sori an wo hye dross kufro no de akọche nyankopon ehona me catch and the sister tie say impo akufo ado ba en wo be sra me ofti ha me srew akufo ado be ba ha ba akopɛ me de me no neti me na me akufo ado nyo no hu no ko wawo me na me hu na me koye ho ade me srew sa chance a ubeyi se udi ma sa wa hoho no ma meme de ne bo nya densin se kufu ado mpo ne ba ma meme chance na me didim no ma ne bo enya den sin sa chance na ado ba kufu ado enti pam no koto chance a un chance a woni na no meme de ne bo den esin no ne de bia de fe no e fama me na mi hu se madafo bi obeba na ma hoho bi e beba no de moma me de ne bo e den sin o mo de ti mini problem asevu awade no na mom se wo si we na wo de mami na se ahoho beba na wo dirmika ba ko yidi e hye adaka mu a me bia bi kura mi hu da sister sada no mi ni aduane no memman omo ho na hu se ade we a wa yen enti na ma ni aduane no ba counselor onim se sa de no e ya kaye ho yes oba bi timi ton chance me so obi aton chance sa e divider na first year this dem wa hyehyɛ aguma e ko 10 years ni chance ko eni di mu dan so egu divider nim na de nti na ato wo ben ko na eba enen so pon chance na etwam adechi bia foforo ba esi asa bijan de na yi nyina ebetwam na mfa so ben na ba to a woto yen so yes usu digu ama uma yes uma ne time no na ekolo on hanu humpo on hanu humfa ba akokra nko yes on fa ba ako eti se na American at the end of the day if say would you did a show so na down so won ne aduane no a na se na mama kan yi wonye wadwene se wo beye ama na sipia please and please again oh yeah a mistake it ever since me kan sa asem ni kire no wie no hu se no asem me kan no yes but
on the nipa no ba na oba ba akopɛ o ebi afemu ni na no abɛsra ba akopɛ na me a me ne wote sɛbe cotton fifire de ba na sɛ wo ba ma eba na aduane nuwa mu na sɛ even chance a wo de ba ma medidim no de ono obi bɛka sɛ sɛ ono yɛ ho what is special sɛbe oba no anka sɛ obi na didi fom but at the end of the day I am saying say nipa no ntumi ma wanigye me na me mema wo say anigye no okon de waba okọ but I am the one who always be with you. Enti se won pese me fa me phone na me de be di agro de ene won so ye de me so makoma epe. That is it. Enti se na mama aka no yesere mo se mo man aduane ni edi a mama de waboroboro ni na so kwan abefa so abeseti table no acheche ni na perfect. Na yenso me ma de a pene se yesi table manners yedidi a yempe kasa but awade me sa nyoma no me nyintum. Yesi yedidi a table manners kasa nim aduane betwu dabi but me de me hu ni se sa time no ena me didi mi nkomo a because obewie no wokotena kunkum bag ya ho a wonya ne se ne awpe enu nti me na ye ka phone yi na efam ba bi na me ka kire me ho se me a me kan de bi waje TV na boso ena wonya bi enhwe eti de boa me ane phone yi enti wo wie na me wie phone yi ha o wie ne de ehwim remote phone se me se me nkohumpo oba no aye ready no otimu a 7 se ya mama starting 7 ya ko wa wie no otimu a ade aboa me ane phone yi enti wo wie na afina wonkomo aba satan phone no so wo wie ene e boko no ache wani no akopo ba bia da yes because at that time na ye didi no I use that opportunity for us to discuss whatever be the issue the ekoso bibia eti mesre etiefo me de me use that platform abra me didi no a wote me nchen me de me didi dan wonte me nchen kra na wo ya ha me didi na no matter ade a wo ye mesrew because I me de mu no that is the time I me person me no share ideas very very well and efe se wote me nchen na me didi na me kamfo yes and I say bia mehu se ade we ankoye na owo ho na me kan wahu yes at the end of the day e boa ma next time no ya but uni wa me mekata so e bia me yesa me ma na me de ahye me ho na mom ewo mimu na me ntumi nka but se wo ho no se bibi ni ene ankoye I believe say e bi krampa wo behu mpo agya me na next time no wa correct yes enti mesere tiefo se ukun se ne ye pe no ani aka say o fata obegu ekuma ne yakwasi ada na o de ta obegu ekuma ye pe fufuo no de o de ta oni go ekuma ye pe but how many times do some of these things happen intense so enti ye besre ye the attention when it comes to aduani na ye di no na de ba kwa esa ye ha adwen na say eye ayi kakra ne say oba be no amo ama ne kunu no akoba mpesi no onu odi esipa aden na no be ma ne pampe emu ni nti ana say bia David ono oba ne kondo odi ni ane kondo ayo yes esipa make one no mono for 3 consecutive days yes you know afro say na make nkwan na wo ho na nsan ye yes e na odi aye ne budget nche ne odi bedi a Mr. Morris ne mo Mr. Morris yes me na make I'm talking from me sister uchi mu osi there bi onchi mu uchi banku na da na ene ye di mu a usi ubedi ampesie ochina mimi di ampesie a usi ubedi mu run shift David a friend se unim na wo yesa you are creating an impression for me wo ya uka se ubedi mu a for aduane me kwa kopem aduane adi and when me can say some nature say it shows disrespect and yet sebi so uchia ebi asa aduane na wo no ama me no ebi ye wachiwade understood obia no ni fufuo ebi a obe na chiwade ye fufuo it is wo fufuo ma me a there's no way it is unfair ma anya di mpo se meka che o se chinchina chi ade a wuchi wachiwade na me mfa meka wano
there be na BBC eh but say udi na wo ba wo busam say ne den ye nyane bia e bia wo kra na be suggest say bia emu na wo ho ye no amu na ya no amu no na watimi de asi wo na meba na mpesi ne si wanim memfa nkama no mpo ade be chi na wo de ampesi abre me na wo di mu Debbie. Minim say e bisu. This is what they are practicing. Do you know kondo no? Yes. Yes. Do you know kondo no? And then it is very bad. It mesre tie fo say wo tie me pa. Sa ne ye pen no na maka no. Say de bia ye pay uniformity like bibia ye adidie no mu no. Ye nyemom. Ene ne ade aya na ye mfe. Oye anu atene de tentems no anu akode e wom se bia meba late. Ai tentems no na just me wo hobi kura na opeso ono kwad but senka de e fe ni se enka obeti aba na ye nina ye di ye mfe pa me de me ka no kure no ye mfe pa because there's no intimacy than sadie no aduane na as a time na woni mi edi no kura no me nya ho ka foforo bi me ko a se side chick no chimia what is manum na me tishe nanum it is a wo ba na wo decide ne ba ona mama kan no atenase na wo bo me no but wo nim because day in day out sade ne continue a na me na make say ma se me phone no ma frewa ma ya maka wonti no that time no ma frewa na bibi ya ye me it is no time for side chicks or beji emre ni bi because me no ka say we are dia ka ya adwuma me ye adwuma nwumre me wi a masa frɛ be frɛ wi a yes is it side chick adwuma no obeba mu a ebe ye dene no nya tra biam debi it is a woni me didi sene ya me so me pɛ no de a me kona o ya me to odin o na so da oba fi ho a we nyoma foforo be na wo ye me hwe because already no me was akwanya na I experience some of these things in the house it no en coming po say me because me ba ma me hu ade foforo bia but whereby the situation mama kan chance be bi dia ye ne chese na me frɛ keke say anwumre me ebi kura me frɛ side chicky na bobe 9:30 but waka kire me say me mra no be nu aduane am pass wo be kono na de wa ya anya de ehya fridge mu wa nya aba fresh what you say enti no yes enti ma me face ya na that's the counselor Mr. Ebi obi to me for rubber bowl no the chance 3 every two so combination pa papa me pese service no me limit no to aduane nko Basel for youth omo nchie bi because YPG no ma just service all the way me de pa service all the way like just anytime bia no all service wherever you are all service see can service service sacrifice juma we too ho ache oye enti se me yere ne won bibi a wo ye bia no me pese wo service me wo ho me pa ye ni pe bia si ne nyankopon boy no about 95% of niama ye fe nyina we ye ni so enti the more ye hu ade no na ye ni ye den che ho sine na counselor ka no bibi eni ho aye fe se anka ukuna pon adwuma ba na woni ne didi bia na be man ba after 6 enti no very late u be fi intem accommodate enti kan u be didi intem okay any problem but at least anka be the best we dey accommodate enti ne di aduane ne kakra bi na be man ba essence we wedi kan men that the enti no men di bebre what they found satutum never say spoon na mo na mudi a o take akra bi a just say o te ne nchen ma ono so ye den onu di no o te 5 na so what ba ko so and about 80% of men epe cat and dog agro just say member pe niam kitenkete a just say o dey draw attention so enti no ye didi no
enam no kese da manim ana wate ketwa ho me fi se me yere ne wa me ni di agro ne nti no ketwa na wote ye na ma baba abefa ebi mpo ananka ne da manim no eso ana se wode nam no kwa no na mahwim na me di ahye me no na eche se you see ye di agro no so ho enti no u complain say ye ni mu ni agro this is the way abema ye di agro ni bi no so no nanso mi ka say ma mi wi aduane na se ne kansla kan kunkum bag ya eba mol skutiku pakatukus eba obi nim ne Mass TV o tama ombe yi no ne Adom TV de ombe yi Ahenkan TV de ombe yi UTV de odim all the timetable and all mix ba ako enti no you see empower say no let the service be there mami radem a mi hu say empower say no just say what service no nicely na madam o kan say emema ye ni dining table ye kan okura na dining table mpo ye nyuso nya bi before there abrofo na de ba na ni ye sua bi enti akrachifo ne rabafo kakra no omo try very good say did you dining table so because it unite the family say it ho you get opportunity say enkwala na ewo mu no ye kire omo kwampo a ye fa so a ye dididi but 80% of the home na ye wo mu ye nyusu dining table near dining table no ho krampo no ye nyusu because e before nya de no ye de ne say ye wie na support bi wo ha ye de jari table ni bi no esi ho na eja ye te ho a ye didi ni ye koye baby enti at times ebi amiti wall bi so ana me yiro de aduane ebreme wall no so mpo no ntimi mfa table nya den ensi ho but it to be in the nice say udi esi 7 tray mu such a way say me de betimi esi me lap so na me di aduane no e wo ho na ka on nothing den e wo ho e jare ho let the service be there just untadi say bibia service na me you see one way on the other hand secret American children man so say member you be a comparison pa say me yiri dress me yiri service na me yiri ye bibia me yiri obu ode ma me no say me kwa bonten na say ababa we bia na say me colleague lady bi ekoye bibi na me feel say ade na why na tia me po an American say na say okra me yiri sen ana say me yiri onye sa ade we enti no say me hu ababa we bi na ne hu ye me fe ne dressing me feel say oh ababa we die ne dressing ye me fe enti say me kwa friend na ma say ka say na say we kra de me yiri dress sen enye necessary say atade na o she no me yiri she the same atade no but the way me yiri comport ni hu ofie the way I kwa adwumam wherever me hu no bia no she look attractive to me enti no ababa wa no obebre pa before my dwen be call ne so a my dwen akọ ne so but se uma be ma no we ba say sakatu wanga say ye be fie aduane bibia anye empai obi be shit 3 weeks ni be shit no ye nsi ye the white be shit aye brown obi kra mpa ne ma ajefa oni ni ku omo ho no manya be bi edem ho nyina ye den basa so ya brantia no nware ya odem e first no bia musuo kan no ware say ki eden na ngasa wangasa unkomu bi o ni ama moto me park ya ni amu nhye ne yesere mo mfa ma omo so a omo aye we say na omo so no those who need it no almost enche kakra wo so enti no it will be in the best interest oba de obe service ya enemu kura no service na mema no so yen service ya yire no enye ma no nko na service no eyo omo dia sometimes even housekeeping money the we are de ma ya yire kura no eya na no so enya akono say madam ti we na mema na housekeeping ajo ameko ajima bo ebe sometimes so I can be shining so nicely the more mo service na kan yes here comment na more mo so trim ayo mo de no mo service more I think the service need here obia a service ya ebeboa na ye mpampa ye hu o yire de ube fientem no yire no aduane no so aboa ne bi service ne bi no adwo na de nya hwe tenase na me ngo fufuo ma o nkwan ne nya de kura o hia ne na fufuo ya me de mikro de wo fufuo ma mi o na ma de na ye den aye de yo Mr. Eddie de me di twem ba akwa sane ato ayi
a man if you buy or banana niku beba no wadi kan die agya no no e say a man be fa bo papa into on person niku be hu odidi papa eti ese wo konanim bebre so oni niku didi a obeti ono niku beti mienu no atefo eti wo mpeni wiase wo na bra bo kura we dey na say we dey offer ni say we dey say nyeni mgbase we dey offer ni say America san say mesi madam fu na say ye ko ono munya nware ye kohia bo ho ana esa oba ne be ye aduane na waye oba na ye aduane na wie no na wotene dia no ono boy na mo we na mesi men ko war ne ni tese ni yam ke we do di tese mitbi huni di la wada for onye serious na mo ni di na ka mo ni di na wo di won de mo ni di enti se e afa anya serious na se na un de e na tete ne kra ne se was Ghana is so sociable, so respectful say like bibi opese on here enti say be ice cream e be ono hwebo a odiwie ne be ice cream and drink bi na ye na ono hu ne ho say or a part of yen ne be a drinker ono be no we dey no ne wanom ti say wada opo ni be nku 10 cities na chi o dey kakra o be san de wa ah say ni nyina yo do ni bia ka o na so obi a wo ne bat ono so ne dey ni unwa to na kuma adan a would it wo me na me say we have ye allow sanyo man ya man atmosphere ni so onye part of ye unwa so hu ni sa hu ni say lady na ko extreme per the odi ye ya the boys ye ye sa friend ni say oh ye be boy ni say ni o sa na ye be kwaje ni no ene mfa na ho kura oni a e be kofom abrante bi o medjuma mu ho so didi wie na muso kan no di bibi te se kokko eburu obetie eburu enya aduane o ya akodo de so opa bi a no edi alo ka se o consider onu ni quantity of aduane o di se o ma no kokko de akodo de na je so be pro de na ji no eti fanta ni ice cream de so o no ya akodo de o de guso o guso on de ji so wada normal obi kra ti make say emo nya aduane wadi ufufu bi awie no wadi mo kakra guso na say mo ye snack into obi a na say de ofana de wa uti en a oti sa so e mane ha wa o de yero ho na di abato da kra de aduane di fu ebusianfo ye bre no aye be kura ma apa ho kura enu nti no yenye warm up ne fa yen sex position no emra na afi ye fa dwumedie no emra wie na nsa na no mekwa abefo ntintan Facebook so nana baafo awua o si o chia yen pa na o hwe yen fi UK Redditch or it's a Redditch so it's a Redditch or see you doing good job keep it up yo nana ba for ye da wase se wenya bre na o hwe yen free UK sa bre afin so nana ba for no say hello ye je so da bia hwe na ma obi so em benefit Asamoah James so ase wo hwe yen free or da bagalo or so pay your program ni ye pa or do your program no I love your program Ahenkan no size I no size and pa or ben Shadrack and so say hi Shadrack yen so ye je so hi Juliet and so ono so say ono na odi kan a o hwe yo ye da mu nyina ase afi ye wo nkofo bi so omo so de omo no omo kire se omo hwe ye do omo an commenting so omo so a kire wo do ye pa omo doso bia like ni we yentimi mu bo omo nyina nyame enhira mu nyina se da bia munya bre na mo hwe ye enti oni akebe me engeni pansana we bunatani paribie ame wama anti ayemi anapakuko bonko krokwa abiye midawasio kasibuwa jamu imoria na wo ye warm up no me gidi say by now de bibia dadin obi adware kama pe nice perfume bi agugo ne ho wa hyehyɛ sa sexy ni ama no e de attractive kunu anase wo yere say de Mr. ABD kan no yesiesie anya aduane mu pe yesiesie babia mpa so yesiesie ye ho ya appearance ye bibia nt me gidi say wa ye bibia dadada baby na say obi bedi wo chiniana
say my count some in season. Meeting me for me don't be any angle. It's your bed, some it don't shade. Never say me go. That is why I'm calling. I'm still calling. Baby, I'm still calling. One acrobatic. Ai na uguswa face 34 play no said the die no edia romance enimu no enye die edia romance enimu no edi ayase yawo ena eba edia romance enimu no de etweya ena eba edia romance enimu no makote ne kura nso ho wotere enu nti se be ya be ma wumpra na oba nso mpra nti no yemfa 4 play no engu akwa mu sese de ye bre na ye binti no ye kono eyi ya Yesu asenduemu ya eno anene ye ko Yesu asenduem position no eno anene ye ko ne ye de style kakra ebebem eno de ye common style ye mu bebre ma ne bebre no eno ane ye peye wo ma bebre wo ko munyi wo mu kunum styles da de be Yesu asenduem nanso ene Yesu asenduem ne ye be kirew se kwan bi wo ho abetimi afa so ebe ma ye wo kunu de nti ya ye 4 play ye wie de na obada hwe se Yesu asenduem de obada bia ye ne ye da fom enu nti ne da fom na be ma ye ready so we mami so me kaudini wanna grabadi wonku ani me do wanna grabadi so we mami so me kaudini wanna grabadi Bema yene boko romance sa boko web play romance ni enough afe fakotie ni twitwi clitoris ne so kakran fa robe clit ne so kakran na mechire etweba no fa okoti ne twitwi so kakran enye ni gidigidi ono ankotu anto antwene yene boko kone smooth yene boko na ode kotie ni twitwi so kakra ema ne bebre wo mwate nka no ejina wo tweba ne ho anti fakotie no fa twitwi ho romantically fa yene boko enye ni gidigidi kone boko sa fa twitwi ho boko wode twitwi sa no na afi wode kwase ye ho kakra wode kone mpre wo ho mfa nkoshem oya asa wode robe ne twena no ho no mechire service so no ho no wode oye se wode wrema asa ekoka ne service no asan twe apie vagina na no ho na apenso kure mfe wrem vagina ne ho na anase ne twe ho na wode wura ho kakra na watwe apie na de akọ robe etweba ne so na wasan de wrem na watwe apie na wasan de wrem afe ye ne kakra saa ma no oba na wo jeje ho enna ho bare aje how much I really need you. I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know say every day I dey pray for you. Bema afi de etwene ye wode o oba otie no eye wode ya nenso ansa na no Yesu asenduemu no ye wo modernized Yesu asenduemu enu ntine bema pewu pilo no fato ho na oba no de pagya ne sisi saa Modi can play romance my bibia wie ne si adu bra wo be penetrate ana wo de wo kote ne be hye etwene mu enu nti no pagya ne to ho saa no na fa sumie ne hye ne sisi achi saa wada ayeya fa sumie no hye ne sisi ase ho saa no na ema etwe no empumra soro kakra na ma wo be ma no nso no wo di shemu na se wudi a etimia hit on the G spot de bia ye target ni ye G spot no because ehwo ena saa edesronko no ehwo no se kote ne pempem a obon sa se eka sanfomi texture bi asa ye ne ho wisiri moton bi nti obon sa kote na no ne ka ho wa be ma no bon se femfem wo ye desronko enu nti no pejaneto kakra no was slow down wakone boko wakone gidigidi kakra afi yenkwe aje
Oh, aha, oba na wo jeje ho. Aha, emema na ya omo ntai nyeje ho. Counselor say wo nyeje ho. Mr. Ebinso nyeje ho. Emema na ya mo nyeje ho kakra. Aha. Na wo jeje ho ko. Ade. Aha. Ade. Ade. Ah. Aha. Ade. Aha. Aha. Bema edie no mane nye romantico mema ni bi oho mu di kro mu nkrokro ba o krokro ne kakra na mana aye very emotional u di no na wo krokro no ukọ kakra na wajai kakra we bisa no baby eko sen baby uhu ne sen odo uhu ne te sen eye udana ada ye wo ya na aha na oba no so we feel say wo dwen ne ho you care for her wo hu na ama wonu so nya tinka fufuro bi enu nti no kone sa aha aje aje ai oh aha ai oh aha na wo jeje ho saa pepepe afi enyumi guase fanyumi na wo de mu fendi koboko saa aha ade make sure what I bring you now. Check it out, yo. And I go love you even though they hate you. My mom me don't even sick in you now. Ade I love you. Ade them say you do me like you I don't know what to not go do. I be your Scooby-Doo sugar. Them say you do me like mumu I don't know what to not go do. I be your Scooby-Doo sugar. I'm awa wudi weyire na enyum wesi so wose de besi bia no hema me ne wa na ekọ eye very eye enyum na de san ye emotional enti enyum we bo na wudi weyire a wo se wunya tinka fufuro bi aha za ade odedo aha ade yo ebusiafo megidi se mwadi awie se wonni wie nso akoso anedi ye de ye braso enti ye ne ajeje utata ya ma we intro no enti o de to aso anedi ubetimi adia e made achen se de bia ye ka no ye se etwe na aduane ene kotie sanso na wonso aduane ene etwe na emu aduane we no ehia gas ehia microwave bia for heating ena ehia hwenie ewu hia ne adware se wunya de nsuo kakra gu ho wudi bi hohoro twai mu na be men so hohoro kote ho kama hohoro hwo ase yi niema ne nyina frifri wa eno ena pavy way ema edie no eyede na de na ema awade esofisa awarie bia edie enimu no enya aware onu ku tena edem posome na munemu ho a mokura mu hu se mu ye nuafo hu saa click no ewo ho enu nti edie ehu hia yie pa enu nti no ye ngogogogo ye ho na ye ndididi ye ho na da bia asemba ako na ya meka saa brei na ye bre an meka se maybe na mekuno ne menam na wo ye hia mame abrewa bi pa wo ne akokora bi nam na meku ye wo se odo ewu hwei na me se dade wo so hwe akokora ni abrewa nti se o mutimi di ana na me se menya sure so mutimi di wo se anti ye bre ne wo se edi na ye nya dru se ya ye ntimi ndi nti counselor sa bre ya ne ye bre o ba akokora bo abrewa untimi ni biem etwe kura emu ayeden wahu eba sana bonse emrewa no mo hwe mmaba wa na no mo imagine no mo kai o mo maba wa bre om sie o mo je o mo ani o minso mitise minso mi di pa o enti abusuafo yenyire ye ho ye brani na yendi ntu ase yendi a ma etwe no emusi nyina ntutu na ye bo abrewa ne yesin so tutu a ye hu se yesin nso ye de arenam na etu etwe nso musi etutu na ya amoka ekwa counselor final words. Okay.
menka say lady na or they no, I think driver now can't near one some. Yeah. I think you be further clarification. And no can be say any ya pass inti yes. You know some of sa ni pass no na aya na ye pick you na ya hwe because e hard you know ono no okọ eba e di bibi e be fi na say course se ne ekọ ya dako no ahwa na anya sem papa. Okay. So etino say na okay obetumi ahwe Facebook but kamenya adaje amana ka lady ni titru na yamana te nyoma bi ase de bia me ka sensem no ya na mema ne ka efa ba bi no ba no ano yes enye se ofit dako da oni bim dako kra asema me so mebusa be ma no bia na dako bi de wudi fa ba bi na afa so driver is our driver driver for so yes yeah why I don't tell you side chick it is what you say it's suspect near very high she's now overreacting nanka first na acting but now I say she's now overreacting enam de ohun mre binti ena ama no yes good it you know me the number na betu dwa and then ask when ono a feel say ye ni nkomo no week we dey aye adwuma pa na enche minim say adanse bebre beba you know right now no kakra a whole lot of people multi program yi me hu sa adwen sachra na ye din kom oh come on me ni aso de tiefo eye yes because me hu so ma take keen interest from adia ye kan wa ha no yes minim say no eni omo kose ne ye pe no ti me number na ye 0246 272 392 0246 272-392. It's you know, I think this will be my final words. Michio Bibia. Yes. Mr. Ebi, final words na inko. Michio TF na omuntra na sumbiem, but above all, me say awarea sika enimuno. NCP and NCTA because madam for bika here. Ska ofia akola nsu enti whatever way be a couples no mo be faso a mo finance e be ye solid no kwan pa bia no omon faso na ma efie ho enije aba ho yo me da o say yo yen say that Mr. Ebi mama da tiefo nyina se se munya abre na mutie yen Facebook fo nya nyanyame nhyira mo monkoso na muntie yende bia ne yemmo ya ware ho ban be ma one ne tie o be ware no onware ewu ahu sane ane ne besifa atu anamon afa ma ade na mo ye no ensum obo na medical kasese sum obo a na wuhu sane a be kra no afa ti mesre moma yenhwe ye kunum so yie mema moma yenhwe ye yire nu so yie no don't na yentem da bia yenhwehwe Kristo nso akiri kwan medamase yo mama yenso ye da se abusuafo ye bre no enya ayebe edin no a ene Awurabena ye nua be ma DJ Face ono de nyom egugu ase e de ma yen ma dwumede ye krabehwe Kwame Asante nso na de ekoto abe Fontaine Time Facebook so super one super ba ko pe Ahenkan driver ba ko pe ye ha ne yie pa nwumre ise me friend wo so era afikra na me to afiri mu na msi super de we ntu ofo so tu abenya blue balls enu nti no bomoden na hwie wie enti metwen na ma wo hwie wie na obai na obefa me obai na me hu se ne hu asisi ne hu so super nyame enhyira wo pa na adwuma pa a wo ye de bo Ahenkan ene ba bia we taxi driver enu nti no frɛ na ba bia pebia o de wo ebeko 0546827329 0546827329 ubetimi afre na wo so de wasem anawo haw aba na na wotwe se ne mene mabedwafo abebobo hu na yaka ho asem fish afi no waba jo ye da nyame ase